hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisiro mungana lona FM akomandlela kuhlekanisa kola ngisela xitrichi xurko na botla i ra vumbirhi siku hile ria ra vukhume nkombo ra n'hweti liya ya nyenyankulu lembe ra magidi makume mbirhi ntsevu siku leriya ri nga langutiwa hi matimu laha ku nga na ntlangu wukulu ng'we mi landzelaka timhaka ta ntlangu wa bolo exikarhi ka Real Madrid na Manchester City hi ndlela yaleyo ka Champions League se ntlangu lowu nga languteriwa hi mahlengati vaseketeri va swipano sweswo va humeri va leri namuntlha kha va vona hi tiku mindzuku hi ta va hava vonake kumbe va swa mindzuku hi nga ha tingheni kambe hambiswiritani i nongonoko Africa wa vulavula ku sungula sweswi humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga fika le ka awara liya ya khume mune mi ta tsundzuka ku vhiki leri nga hundza hi siku leri fanaka hi bule na dokodela Mike Nkuna va vulavula ivi ku va na kun'wana va nga hoxa na vito ra Maringa hi ta mi twisa ku vete yini la se tatana Maringa va yime ku lunga ku tata va ta angula tlhelo ra vona hi ku anakeni loko ze hi vulavula hi vito ra munhu ha n'wi nyika mfanelo ya ku va a hlamula hi ndlela yaleyo se la tatwa ku loko vona va hlamula va ku yini kambe ke na mhaka leyi nge le ku humeleleni ka Madlanga Commission le Sergeant Fanny Nkosi va nge le ku nyikeni mi vona swi le ku tekeni swi le ku tekeni leswaku hi yo mhaka minkarhi yin'wani mi ta twa vanhu va kha va mi tsundzuxa ku loko wo tshika i kuma xithombe i nga xi hundzisi njhe i nga swi tivi ku hikokwalaho ka yini hi ku siku rin'wani swi ta vuya swi ta ku hlamula se na sweswiwani swi endle tani ku na xin'wana xithombe va nga le ku n'wi vutiseni a mi fike njhani n'wina ka ku mi xi hundzisa hey tihakarimitsi man tihakarimitsi loko va ku a ni swi tivi commissioner Balo va ku hayi kha a hi mhaka ku a wu swi tivi wo a wu lava ku swi hlamula i nga vuli ku a wu swi tivi xin'wana lexi ni nga xi vona loko i khi dyondza LLB van'wani va ri LLB introduction to law i dyondzisiwa ku va na mbilu yo leha i n'wi tshika munhu a teka ntambu a tisongasonga a za ti boha hi ndlela leyo va khomixini veri a va se va ka xiyimo xa kahle ku vulavula hi swo timhaka letiya ti nga humelela se hi la ku ta twa n'we ku n'we mi angula mukini ka timhaka ta rhanga na vana va roho va nge ri loko mo tshika mi hambane na rhanga leriya na vana va roho i ta sindziseka ku ya mahlweni ku hlayisa vana lava matitwelo ya n'we hi wahi ka mhaka yeleyo hi ta tsakela ku twa mhaka yeleyo ka n'wina ka nomboro yeleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 kasi yin'wani mhaka timhaka ti nga le ku humeleleni ka khomixini ya Madlanga maviti ya vanhu mi nge le ku vulavuliweni xana swi vula yini leswiwani ke tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku va hi twa n'wangulu wa n'we twanani la n'wana wa khale ka President Robert Mugabe i le Afrika-Dzonga swi nga ri nawini i le Afrika-Dzonga swi nga ri nawini xidemokirasi a nga ti xidemokirasi xi yo teka nawu xi wu cukumeta hi fastere se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we ku n'we mi angula mukini ka mhaka yaleyo ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka matshamelo ya swilo eka nhlekani lowu kasi yin'wana leyi nga na nkoka ni nge na yona a hi kumeni nkarhi hi vulavula hi yona i mhaka leya ya ndlala hi va ka yini va ri ku na ndlala Afrika-Dzonga lexi va ku Afrika-Dzonga ku na ndlala kambe ku na swakudya swo tala swi cukumetiwaka swi borile swi hindzeriwe hi nkarhi hinkwaswo leswi kambe vanhu va le ku sikeni va le ku sikeni swinene kambe swiritano tatana Maringa ntirho va yime ku lunga ku lota bula na hina hi ndlela yaleyo ku hela ka vhiki a ni ri a Madras loko ni ri le Madras le ka Manzini ni hlangana va kulukumba van'wani vanharhu va maphorisa ya swa le magondweni Mukwena Mathiva na Mashava va ku loko wo tshika i ta Mpumalanga tiyisisa leswaku timhaka ta timovha ta we na timhaka leti ta hinkwaswo leswi fambelaka na movha swi le ka xiyimo xa kahle kambe ke ku na ntungu lowu nga koho wa ku va vanhu timovha ti va ti ri hava ti-registration number ti-number plate kumbe ti ri na ti-number plate to ka ti nga ri tona ve ri hava le ku khomeni mara ni va kombe yin'wani kwalaha hi ri nkosini ku hi leyi yin'wana vo khoma lava tshika kambe va nga n'wi khomi kumbe ku yi teka number plate leyi kambe i swin'wana swa leswi kumbexani hi fanele ku hi lemukisana tanihi rixaka ku loko ku tshika ku va na xiyimo xa muxaka lowu a hi landzeleleni nawu a hi yeneni ka tatana Maringa hi twa ku loko va angula vona va angula va ku yini tatana Maringa ehlekani hi mamukelele ka Munghana Lonene FM Budpet injani pfukele hi ngo vona
epfukile Ni ni kombela mi yingisela leswi dokodela Mike Nkuna va nga vulavula hi swona ivi hi ta twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini mo ni khomela tani loko hi bula na vona va te Ndzi nga ta mi hlamarisa i ku ri tolo a hi ri amutale a court laha swi nga fika swi famba kahle swi setiwa aside with cost and then loko celebrate le amutali vanhu vona the very same group a va yisa tisamona a ofisini ya mina kwala ni nga kona sweswi a Joni mina a ni ri mutala va tisa Joni va endla interdict ya le Kremetati ku ri a Kremetati kumbe hina i ndhawu ya hina a ni munhu wo vulavula hi mavito va vanhu mara leyiwani ni ta vulavula hi yena hikuva u tshove milawu yin'wana leyi nga kona leyi gavanaka tiko ya Copyright Act. Copyright Act hi leyi vulavulaka hi ku ri a wu swi koti ku release information ya munhu a nga ku pfumelelanga. So vona loko va ya va endla interdict va suke va ya ka Cipro hambi va lava ku prove ku ri mina ni owner tikhampani tingani ivi ya from there va release ti-ID ta mina ta vana va mina se swi personal and I'm on the verge of writing a letter to a lawyer ya vona ku ri lawyer ya vona hi ta yi sua in his personal capacity ku tlhela swi katsa na yena nkulukumba a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva no tiva ku i Maringa wa le Krematati kambe very xiphiqo yini veri vana a hi sunguleni laha n'wina a Kremetati mi la ku ndla yini a Kremetati va tiva Giyani hi yona ntsena leyi yi nga ri ku na hotela ya xiyimo xa le henhla Giyani hi yona yi ri yoxe leyi nga ri ku na ti-dealership you know and hi vona lava nge va la ku stopa and va ri masipala yi ni xaviseli misava and then mina a ni xavisela misava hi masipala ni xavi ka national government tanihiloko mi swi tiva ku ri Kremetati loko ku sungula Gazankulu a yi fola under Republic of South Africa so na mina ni xavisela misava hi Republic of South Africa so swa hlamarisa hi ku ni transfer misava yi ta ka mina hi 2017 and sweswiwani hi kona va tsutsumela court va ku no masipala a yi fambangi hi tindlela letinene ya ku xavisa misava mara all along a va nga endli nchumu loko va vona ku se hi la ku tirha and hi la ku qaxa vanhu hi lava va tsutsumela court and the very same group lava va ri le Kremetati because Maringa hi wun'wana wa vona u ti endle xivondza xa le Kremetati hina hi tivi Kremetati yi belonga ka Maringa a ri hosi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tatani Maringa mi angula mungu yini inkomu Kalanga na vayingiseri va Afrika va vulavula xo sungula ni angula hi ku komba ku ri ni khome hi tingana swinene hikuva the first thing lexi dokodela Mike Nkuna va vulavula ku xona va vulavula hi Copyright Act leyi va nge ku na information leyi hi nga ya yi teka endzhaku ka loko va vulavurile Butet hi hlanganile Central Committee ya Kremetati ni vutisa loko ku na munhu loyi a nga endla sweswo hi vutise maloyara ya hina hinkwavo ka vona veri a va swi tivi sweswo a swi vulavulaka loro a swi ta va kahle loko swi landzelerisiwa hikuva ku hava ndlela muhaxi leyi munhu wo fana na leadership leyi nga na Kremetati yi nga famba ku ya searcha information ya munhu yi hangalasa a ni pfumeli ku ri swi nga endleka sweswo no hleketela ku ri nkama n'wana muhaxi swi nga endleka ku ri ndlela leyi nkama n'wana a yi la ku tirhisiwa ku ri van'wana va hina va athekiwa it's my suspicion muhaxi ni kombela ku ri ni hlamusela ku ri hina a Kremetati hi operate hi ndlela leyiwani la ku ta basisa mhaka leyi va nga yi hlamusela Dr. Mike Nkuna ku ri a hi swona hina a Kremetati hi hlawuriwile democratically and then hina Central Committee leyi chairperson ya yona ku nga mina
He derive a mandate from our community. He committee meetings muhashi it 1 February na councilora 24 February hi ri vaakatiko va Kremetat la hi nga teka xiboho xin'we xa leswi hi nga ku swi endleni ku tlhela ku committee ya central committee yi teka xiboho sa andaka loko magqweta hina veti hi nge yi hinkwerhu ka hina hi ya sayinela affidavit ya leswi la ta ku swi koxaka hi vaakatiko ku laveka munhu wun'we va hlawule mina ku na resolution leyi nga tsariwa in black and white ku ri ni representa committee ya hina na ku representa vaakatiko va Kremetat se ni ho va a ku hlamaleni loko ni hlaseriwa on personal basis ku ri mina I'm representing the community ni representa leswi vaakatiko va nga boha swona hi na ti-resolution ta swiboho sweswi ku ya mahlweni ni twa muhaxi va tlhela va ya mahlweni va hlamusela mhaka ku na group same group ni le ku hlambani ku i group ya hina mani tivi group yin'wanyani me ti tivela ntsena ku va hi ri Kremetat hi ri central committee hi tirha leswi vaakatiko va nga hi mandate swona ku nga ku lavisisa mhaka leyiwani hi xinawu hi ku ri a hi kumi clarity muhaxi a hi le kumeni ka clarity ku ri personal project leyiwani yi taku a Kremetat a ku vangi na public participation ho hlamala ku dzimiwa swilo swi sungula ku humelela vaakatiko va le ku vutiseni ku ri loko ku ri i business complex mhaka ya crime leyi nga taku loko na ma-business laha yi addressiwe njhani mhaka ya traffic impact assessment leyi nga ta va kona loko patu ri fanele ku va ri engeteleriwa yi addressiwe njhani mhaka ya mati na gauge na tithelefoni swi addressiwe njhani ku swi koho kwalaha ka script lexiya so i ku chava loko vaakatiko va Kremetat va nga na kona va nge no a hi kumeni clarity laha hi nga kombela masipala a nga tangi ku fika na nyamuntlha lowuwani hi kuma leswaku hi hava option yin'wanyani ku tlula ku ri hi ya naweni hi ya kuma clarity ya ku ri na process ya ku kumiwa ka project leyi yi tise ku yini we just want the process ya kona ku ri yi tise ku yini ku fika laha yi nga fika kona yi tlula vaakatiko va Kremetat ku nga vi na public participation yi sungula ku dzimiwa lahaya ku sungula ku tirhiwa hina muhaxi munhu un'wana na un'wanyani loyi a tsakela ku endla business we are fully behind development hi lava development hi masungati mara development leyiwani a yi ti hi ndlela leyi amukelekalaka a yi ti hi process leyi hi tivaka ku ri ku fanele yi tirha loko ku fanele ku endliwa development yin'wana na yin'wanyana hi laha muhaxi hi nga yima kona se van'wani vanhu a va hi twisisi a va tisi vaakatiko va Kremetat very hi lwa na development xana loko development yi ta hi ndlela yo nga twisiseki a mi fanelangi mi vutisa loko mi questiona mi endla follow up mi le ku lweni a ni tshembi ku ri hi swona se laniwani i mhaka ku ri kuve loko ni tsaka hi ku mi ri hina swi vula ku mi vulavulela tanihi sweswi mi nga kombisa ku mutshamaxitulu wa central committee mi vulavulela central committee kumbe mi vulavulela vaaki va Kremetat ni vulavulela vaaki va Kremetat muhaxi okay se loko no mi hlamuserile a ni ndlela ku nkarhi lowu nga mi vulavulela vaaki va Kremetat ni chava ku loko ni ndlela ku na loko vaaki vo tshika wun'wana a nghena a va kha swi tiva ku n'weya mi vulavulela vona se hi ta kota ku n'wi komba ku lavaya a va vulavulela n'weya ka vaaki mi nga teka resolution se a lava ku kamba la ku loko ndlela yi nga fambisiwangi kahle ya ku va na ku erectiwa kumbe ku sunguriwa ka business mi ya ka mani mi ya ka va lava va sungulaka business kumbe mi ya ka lava va allocate-aku tindhawu ku nga va ku ri timasipala loko swilo swi nga fambangi kahle muhaxi hi ya aka masipala masipala hi yena our local government loyi a fanele ku va a hi clarifya ka swin'wana na swin'wanyana ene ku fika sweswi va ri yini bona a va se mi clarify ku ve na ti-meeting ta ku ringana tinharhu through our ward councillor laha a va vitaniwa va nga tshama va karhi va postpone ku fika na nyamuntlha a va swi ta va ta hlangana na hina mi nga rivali muhaxi first meeting wa hina mu-ward councilor i vuye a hlamusela hi nomu wa yena ku ri development leyi nga endlaku Kremetat a nga yi tivi
ward councillor iman councillor Maswanganyi. Councillor Maswanganyi va ku Okay. a va yi tivi kwalaho ku ve ku rhumeriwa munhu n'wana a ta fika a hlamusela ku i huma ka side lerin'wanyana, but the question is public participation a yi vangi kona. As a result vanhu va lahlekile a va swi tivi ku endleka yini, we just keep on guessing. Se hi laha muhaxi hi nga kona hi nge vaakatiko va lava ku twisisa fully ku ri ku endleka yini. Masipala a fane a tili a ta clarify timhaka teti ni nga ti hlaya, ti-traffic tax assessment, timhaka ya ti-EIA reports, so that vaakatiko va Kremedad va va comfortable va ta kota ku seketela project leyiwani. Se sweswiwani namuntlha loko hi tshamela status yi ri yini mi ndla yini n'wina tanihi vaaki va le Kremedad mi ri yini mi ri masipala a wu ta status namuntlha xi ri yini? Status nyamuntlha muhaxi hi ku vona ku ri masipala a nga le ku teni ka hina through our councillor 3 times ku postpone meeting, hi teke mhaka leyi hi hoxa a court Okay. leswaku yi ta kota ku addressiwa kona, hikuva loko va lava va local government va hina va nga ri willing to come and clarify us, ene ka hina swi fa swi hi byela ku ku na swin'wana va baleka ku swona, because hi wona government ya hina leyi a fanele yi tili yi basa kumbexana na le court ta va hi nga yangi va hi clarify ku humelele munhu yaloye a endlaka project laya ni sure ku ri i masipala wa hina loyi a nga endla rezoning, i na information leyi hi lavaka yona, mara up until today a nga tshama a ta ku fika loko mhaka leyi yi va yi ri yi le mavokweni ya court sweswiwani mhaka leyi muhaxi. Leswi swi vulaka ku loko yi ri court namuntlha tatana Maringa na vaaki va Kremedad hi vo va nge le ku hakeleni ti-cost leti. Hi sweswo muhaxi. Okay. Alright. Se mi hetisela mi ku yini tatana Maringa? Mi hetisela mi ku ko va hi ku se ya hluphanyana hi ku loko mi ku yile court swi vula ku se yi ya yi kha yi va leswi ya swa xilungu mi nge yini i subject because hi ku a hi ta vitana va masipala hi ta twa ku what is the status, se swi vula ku leswi ya ri ku court hi rindzela loko mi vuya court. Hi swona sweswiwani muhaxi yi subjudice, mara loko va ka masipala ku na swin'wana na swin'wana na swi kota ku hlangana na vona hi involve lava va the legal team ya hina hi vona ku ri hi nga pfunekisa kwini, because the main thing muhaxi i xintshunxo lexi vaakatiko va xi lavaka, just to understand ku endleka yini, swi sukela kwini, ti-fears ta vona ti aleyiwa, then we go in and support. Now we are 100% fully for development. Un'wana i ri ni mi vutisa ku loko n'wina mi ri vaaki va Kremedad mi ri na komiti leyi mi nga yi simeka yi fambisaku Kremedad kumbe yi vulavulaka kumbe engage ku vaaki hi swilo swi khumbaka Kremedad, mutshama xitulu ku nga n'wina, yi na matimba lama yi ma dirowaka kusuka kwihi loko ku ve a Kremedad i ward leyi katsaka na miganga yin'wana? Komiti ya hina muhaxi yi dirowa matimba ya yona from each community. Matimba ya hina handle ka community ya Kremedad hi hava power. Loko va Kremedad sweswi vo hayi no yi chayile mhaka leyi mi nga yi yisi helo, we drop it. No, ni vula structure xa xexo ku ni le ku ri languteni ku a hi nge ni tshama Kremedad ma ni tshami kona, loko no va ni ri mutshami wa Kremedad swi vula ku ni bindiwa hi ti-decisions ta komiti leyi ku tlula ku bindiwa hi ti-decisions ta ward committee leyi katsaka ward hinkwayo. Na hi laha ni lava ku tiva swo ku matimba lama structure lexi xi nga va ku xi kha xi yima hi wona xi ta va xi kha xi yima hi wahi? Matimba lama xi yimaka hi wona muhaxi la xi yimaka kona with regard to the ward ward loko yi ri na xiboho lexi xi tekaku hi xi twisisa, we are in line with it, mara loko hi teka xiboho lexi hi nga xi twisiseki hi ta xi challenge fika loko hi negotiate hi twanana hi famba swin'we. So hina na ward committee ya hina na ward ya hina hi fambisana kahle ngopfu, there's no problem, we are working together. Se swi vula ku mina vumbiwa n'wina tanihi
hi kremetat leyi kota ku vula ku tanihi kremetat hi ta hetelela hi va na swirho swonge swi va loko mi va central committee swi vula ku na tikomiti tin'wana leti ti nga hansi ka yona central committee leyi so yes hi swona muhaxi hi na vumbiwa byi kona in black and white. Yeah. We have got some few committees under our central committee. Central committee. Okay. No, ne metwele loko ko tshika ku ve na nkarhi hi ta lava va masipala loko ri ku na va ta lava ku vulavula loko ri ku ve nge swi lavi ku vulavula swi vula ku hi ta rindlela loko yi vuya khoto hi ndlela leyi kenseli nkarhi wa n'wina tatani Maringa. Inkomo Inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM va twile tatana Maringa va suka tani mutshamaxitulu wa central committee ya vaaki ve le Kremetat vaaki ve le Kremetat va nge la ku tiva ku mati mata huma kwihi gezi ri ta huma kwihi timhaka ta swa tinqingho swi ta huma kwihi xiave lexi timhaka ta vutleketli ti nga ta hetelela ti khumba vaaki ha toho xi ta va swi ri xa xiyimo xa njhani hi ndlela yeliya vaaki va le Kremetat vala ni vula ku n'we hi vaaki va le Kremetat a hi yeneni ka good enough mashikho ya twa ku i ri yini yena timhaka leti hi nga n'wi rhambela tona kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yi yimisekweni ni kombela hi amukela mani Nkosinathi Chauke. Mani Nkosinathi nhlekani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we. Minongonoko leyi nga na ntiyiso, leyi nga vaviseki miehleketo ya vana, leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo. Hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa. Loko u nge a hi landzeleli nawu lowu, tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena. U rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024. Kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ku ya vulavisisi leswi va ku karhi hi lavisisa na lavisisa ka hi nga ri na matimba ku fika lavo va nga fika kona timakhopholo ta titiraka ti le ku tsutsumeni ta mapolitician leti rhwelaka malahla mara timakhopholo ta government ti tshamile mapolitician ya lo wihi tibazi letiya ti swa ti phati loko mi ya Great North va nga mi komba tiphati ta bazi leti va nga veka kona a ti kona se hi ta swa hi kombisa ku nyihisa Joe Maswanga Joe Maswangani ingaku va nga hi pfuna ku vulavula va ta va vulavula na va karhi va vulavula hi ku nchumu wo karhi va nge wu koti vanhu va tirhela va Van Wyk va mani masocha na va Van Wyk va vanhu va ntima and Van Wyk wa munhu wa mulungu u na blue card Van Wyk wa munhu wa ntima hi le ka double brew hi le ka yini ka double brew Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM makomendela ni nga tsakela na swi twisisa ku swi nge olovi ku vanhu va le Kremetat va ta vulavula hi mhaka ku a ni ngo va le Kremetat va timhaka ta vosetele khoto va ti yise khoto vo vinyi se va nge ti va ta vulavula in'wana mi ngisera kha ni vutisa ku hikokwalaho ka yini mi nga nyiki vanhu va le Kremetat nkarhi va ku vulavula a hi va aleli ku va vulavula kambe va tiva ku timhaka ta vona ti le khoto sweswi ku ya hi laha mutshamaxitulu wa vona a nga vulavula ha koho hi ndlela yaleyo no ka ni nga tivi ku leswi mi swi rilelaka tanihi va Kremetat loko mi vilerisa hi mati mo hleketa ku yini ku ma ta teka mati ya n'wina a va nga tisi mati va mopani loko mi lerisa hi gezi mo hleketa ku ri ku ta endleka yini va ta gezi ri ta sungula ku xota mi a ni tivi kambe hi mhaka ku swi le khoto kumbexani kwale khoto swi ta ahluriwa vi hi kota ku vona ku swi yisa ku yini a mahlweni hi ndlela yaleyo ku ve kona ke public participation hikokwalaho ka yini yi nga endliwangi loko ri ku a yi fane yi endliwile mukhanselara hikokwalaho ka yini mi nga tivi nchumu na ku a ni tivi ku khansela Maswanganyi mi nga ya mi ku a ni tivi nchumu ka nhlengeletano hi ku loko mi ya ka nhlengeletano a mi ta fika mi ku a mi ta tiva ku ku ta va na nhlengeletano rini ivi mi tivana ku ku ya vulavuriwa hi yini ivi mi vutisa a ni va kona municipal manager va kona mayor a mi ta vutisa ivi mi nga ya himpela ka nhlengeletano khansela Maswanganyi mi fika mi ku a mi tivi nchumu no lako swin'wana phela na kwala loko ho fika hi ku Khamalo a tlanga ti-CD a ni nga ta ku a hi nga ta ya ka nhlengeletano
mufambisi wa xitichi South Africa ku hano va ku ri kuma a ni tivi ti-CD ku hi ta murhangeri tana xintshunxo minkarhi hinkwayo kambe swi ri tana yena ni ka good enough mashiko hi n'wi rhambeli laha muhleri wa hina wa tipolitiki la ku bula na yena hi mhaka ku ongeti mhaka leyi a yi sungula hi ku languta ka ku nghenelela ka timhaka ta van'watipolitiki ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga tikweni ra hina yaka yi vumbunuka hi ku se ku sungula ku huma leswi swi katsaka van'watipolitiki xana swi nga va swi vula swona ku leswi eka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va nga swi sungula a va vula swona ke a hi amukeleni good enough inhlekani brapet na vangiseri va Afrika wa bulabula kambe laya u ri kona wa vutlhali hi le kwini la a ri ko weekend wa vutlhali le very pilgrims right ku dume yina Pilgrims Rest doroba hinkwayo i heritage site a ku na swilo leswi ku nga kota ku swi endla u nga pfumeriwanga i va heritage doroba hinkwayo brapet ku sungula la sungula kona ku fika la hetela ko i heritage site so na fastera u nga swi koti ku lunghisa fastera u nga kuma nga permission alla wa tsetse loko u ri leyi u languta u fana na lembe ra 1895 i fana a ku na swilo swa ku swi changile le vana no ile a ni ta fanele nyane ya ku vona kambe hi leyi mhaka mani a ma dlanga commission se ka hisa mani ko hisa kumbe ko huma leswi a hi nga swi tivi kumbe a hi nga swi langutelangi ko huma leswi a hi nga swi langutelanga hi mhaka ya ku ri a ni ri nkarhi leyi tatana General Mkhwanazi a huma hi twe vanhu va ku tala va huma va vulavula munhu leyi a nga vulavuli ntiyiso munhu leyi a nga na insubordinate a nga swi koti ku tirhisana na van'wanyana a ku na vanhu va ku tala va ku ri a va ku leswi a swi endleke a swi kahle hi pongo a vulavula leswaku a nga vulavuli ntiyiso so mara sweswi loko u yingisela ad hoc committee na madlanga commission se swa tikomba ku ri kahle leswi a vulavula ku ri ku na vanhu va ntlhanu va ku ri tigevenga tintlhanu ta ku ti khome Afrika-Dzonga ti khome va general hinkwawo ku na ntiyiso ka mhaka leyi ya yena na sweswi va nge se ka heti mhaka leyi mara vanhu lava va voneke va famba ka madlanga vo Sinthumule vo Xibiri vo Sibiya vo Masembe hinkwavo i vo general and hinkwavo loko va vulavula u twa kahle ku ri vanhu lava a va na ku tirhisana a va na ku attenda ti-party ta vanhu va ku fana na vo Kek Matlala na van'wanyana so leswi swi endlekaka sweswi ku ri brapet endzhaku ka ntirho loyi wa madlanga a ni voni ku ri SAPS yi ta fana na SAPS leyi a yi tolovele ku va na yo ku sungula hi 1994 ya ku ri leswi xilungu va ku na conflict of interest a swi tiviwi leswi va ku laveka u tiva swigevenga loko u tshame na swi tikomba ku ri vanhu lava a va tirhisana na swigevenga tigevenga ti va xavela swilo swa ku tala ngopfu so sweswi se ku humelela mavito vo witness D u dlayiwile so va ku byela ku ri munhu loyi a mi dlayeke loyi a khomiweke maphorisa a ri lunga ra special task force lava ku ri va suka va joyina matlala va kuma ti-100,000 hi n'hweti so sweswi ku humelela picture munhu leyi se na Julius Malema kun'wanyana se swi tikomba ku ri ku ta humelela swa ku tala mhaka ku ri Sibiya i munhu wa ku ri u na ku tivana kahle na Julius Malema so ene i tsundzuka nkarhi leyi Sibiya a ri le parliamenteni ka ad hoc committee ku ri Malema a nga ha ri koho ka ku vulavurisana na Sibiya hi nkarhi leyi va interview Sibiya so ku na swa ku tala leswi ta humelelaka tin'hweti leti taka swa ku ri swi ta komba ka vanhu van'wana va politiki ku ri swi ta pfuna vanhu vaakatiko ku twisisa ku ri swilo yini maphorisa ya hina hi lembe ku sungula hi lembe ra vo 1994 ku fika sweswi a va vonakala va nga swi koti ku tirha ntirho yi khomeni kwalani hi ku ongeti ku na ku kaneta ngopfu kambe ke andaka leswi sweswo mingiselo munghana se good enough nkhensi swinene loko ma ni khomele riqingho ro rolera loko mi kha mi languta xiyimo lexiwani mi vona leswi swi nge le ku hlamuseriweni van'wana va kha va nyika vumbhoni un'wana kha kaneta un'wana swi nga va swi kha swi nyika xifaniso xa njhani ngopfungopfu hi tlhelo ra leswi swi lavaka ku fikeleriwa hi ku loko ku ve General Sibiya va vulavurile va nyika vumbhoni lebyi ivi se Jen Fani Nkosi va ta va kaneta ku yiwa kwihi brapet ku na swivulavula swin'wana swa xilungu va ku a fish rot from the head ku ri fish loko yo vola yi sungula ku vola nhlokweni loko yi vole nhloko swi vula leswaku yi ta vola yi helela
leswi swa ti-faction swa vo Tatana Masemula, PKTT, Mkhwanazi, Khumalo, Sibiya, Xibiri, Ntsumule swi komba ku ri maphorisa a Afrika-Dzonga ku na ti-faction timbirhi kumbe tinharhu ka yona. Van'wanyana va tirhela vanhu va vona, van'wanyana va tirhela vanhu va vona, ku na lava tirhaka na tigevenga ene ku na lava tivaka ku ri mani na mani ku ri Bra Pet u tirha na tigevenga mara a va lavi ku vulavula. Ku na lava ku ri i vo general, so sweswi tu byele ku ri ni ta tirha ni mela phexeni ya mina loko se ni huma ni ta huma ni famba. So ku na lava ku ri va lava ku endla ntirho va ku fana na vo Mkhwanazi mara va kuma ku ri loko u ta endla ntirho u dlayiwa, vanhu va ku fana na vo General Mfazi va dlayiwile, loko lava ku tirha ntirho u ta dlayiwa. So mara leswi swi sungule i mhaka ya politiki Bra Pet na ku swi vulavula ndi ku swilo swa ku fana na maphorisa na masocha loko u lava ku swi famba kahle a ku laveki nhloko ya kona u ta teka mzala wa wena kumbe n'wana wa wena u ta mufaka u ku heyi se le munhu a ta mi khomanda ku sungula namuntlha ku ri loko u endla swo tano u endla ku ri munhu loyi a sunguleke ku joyina tolo constable ti vutisa ku so me loko ni lava ku va generali ku laveka ni endla yini mhaka ku ri le se ku khome vo Ria Pierre ku khome vo Bekicele se ku khome vo loko sunguleke va ku mani Slave vo Jackie Slave Ria Pierre Bekicele a va ri va comrade ku va tekiwile va nyikiwa ku va fambisa maphorisa. So leswi swi endle ku ri ka maphorisa munhu loyi a lavaka ku tirha ntirho a ti vutisa ku ri so me loko ni tirha ntirho swi ta ni pfuna yini ku ri ni nge heteleli ni va general wa maphorisa lawa. So hi leswi ndzi ku loko fish i bola i sungula nhlokweni hi leswi ya cater deployment leswi endleke ku ri u nga endla cater deployment u nga endla cater deployment ka maphorisa u nga endla cater deployment ka masocha ku ri Bra Pet loko va ku na inspection u ke wa vona loko maphorisa kumbe masocha mile va ku va inspector ku na general inspector loko u ta la ka me ndi ri constable kumbe ndi ri sergeant u ta ni inspector ni ta languta ku ti-medal ta wena la ka chest ya wena ti ri yini loko ni kuma leswaku ku na medal yin'wana ni komba ku ri Bra Pet a ri DR Congo Bra Pet a ri Uganda se ndi ta ku hlonipha hi mhaka ya ku ri ndzi tiva ku ri laha humaka kona ndlela ya wena ndza yi tiva loko ndzi ri constable mara loko u ta le u comrade a ku na medal so swi endla ku ri ku na discipline ka maphorisa ya hina so ni vona ku ri i fike kwala hi mhaka ya cater deployment ka maphorisa ku ri vanhu va ku tala va ti vutisile ku so me ni joyinele yini n'wana ni suka ni ta joyina Cat Matlala ta ni nyika 100,000 ku ri na loko ni tirha kahle ni nge swi koti ku va general ku ri va ta teka comrade mani va ma endla general ya mina. Se ivi loko ku ka swi ya mahlweni good enough ivi mi languta mi swi vona ku ku na tlhelo lerin'wana ni ku la Madlanga commission ku na ad hoc committee ka ad hoc committee namuntlha loko ku tlhelela General Masemula swin'wana leswi nga mahungweni i ku va komiti veri kahle president a va fanele va ta hlamusela va ta vulavula mi vona swa ha ri ku lava ku fikelela leswi swi nga sunguriwa loko ku sunguriwa ad hoc committee kumbe anakeni hi mhaka ku na maphorisa ya ngheneleriwile timhaka ta tipolitiki se van'wa tipolitiki lava nga ka komiti vo lava ku tisa matitwelo na mavonelo ya vona se va kha va voniwa va kha va vulavula na president ad hoc committee me kambe a ni ri president a nge pfumeli ka ad hoc committee i ku ri ka ad hoc committee i malunga ya palamende vanhu lava va tshamaka ad hoc committee a va tivi nchumu hi nawu a va fani na vo Chaskalson na vo Siga Ngube va ku ri i ti-advocate vanhu lava tiva leswi swi vulavulaka va tiva ku vutisa swivutiso hi mhaka leyi vonaka na loko va ku vutisa mhaka ku kwatisa u nge kumi munhu a ta endla leswi endleke Paul O'Sullivan hi mhaka va tiva kahle ku vutisa swivutiso me kambe ni ri president a ni nge fambi hi mhaka ya ku sungula one Bra Pet malunga ya palamende ntirho ya wona i ku ri va fanele va vutisa president swivutiso swa ku tala loko ku na mhaka va tisa va byela minister a ta ka palamende ka ad hoc committee na ka portfolio kumbe va n'wi vutisa swivutiso a va nga endli ntirho ya vona ku sungula hi 1999 kumbe 2004 va nga tirhi ntirho wa vona loko president Ramaphosa a ku se u announce Madlanga commission se to va ku na hina yi lava ku endla ku ta va na ad hoc committee ntirho wa vona a hi ku vutisa vanhu loko ku langutiwe television ntirho wa vona a hi ri ku vutisa vanhu ti-minister na vo-president loko va ri le parlamenteni so a va nga endli ntirho wa vona wa ku hi xilungu va ku to hold the executive accountable so sweswi va lava ku endla xo hi sorokisi ya vona ya ku ri va lava ku endla sorokisi va lava Cyril Ramaphosa a ta ka sorokisi ya vona a ta vutisa swivutiso vanhu va ku ri a va tivi nchumu hi nawu vanhu va ku ri va ta mi kwatisa nkarhi wun'wanyana hi mhaka leyi nga voniki vanhu va kwata ka Madlanga va famba mara ta vona vanhu va famba le parlamenteni ku ri la ka Madlanga u tirha na ti-professional vanhu va ku va dyondze nawu loko ya parlamenteni u ta tirha na vanhu va ku
ku ri va tekiwe ndleleni njhe patwini va ku famba ye parlamenteni so me a nge fambi ndlela leyi loko under president Masemola ta famba hi mhaka ku ri ye a nga electiwanga a nga hlawuriwanga i public servant mara ndi ri president a ni ta ku me ndzi ta vulavula ka ni ta vulavula loko ka mahlweni a vanhu loko va hlawuriwile and vanhu va hlawuriwile hi le parlamenteni a ha ri koho president vhiki leri hundzeke va mbutisa swivutiso kambe loko mi kha mi languta ntikelo wa toho tikomiti letimbirhi mi vona yini ad hoc na Madlanga ad hoc leswi ndzi vulaka ndi ku ya hi mehe sorokisa a ni voni ku ri kahlekahle va endla yini na ku ri loko va heta report ya vona yi fanele ya parlamenteni yi voteriwa yi debatiwa yi voteriwa leyi ni vonaka yi swi kota ku tirha kahle swa ku ri ndza swi vona i Madlanga i ku ri matimba lawa yi nyikiweke wona ya ku ri loko ku na leswi swi endlekaka va vona ku ri ku laveka recommenda swa recommendiwa senjo yi va vonile vanhu va suspendiwile vo Julius Mkhwanazi na van'wanyana va suspendiwile sisilewa ku ri a ri ka communication le ku ri ni vonile ku ri u hleriwisiwile ka ntirho wa yena hi va vonile va ku tala vo Xibuli so ni vona ku ri Madlanga commission i judicial commission of inquiry i na matimba hi ku ri loko va heta ntirho va nyika report ya vo ka president ku ta va ku na ti-recommendation and recommendation leti ti fanele ti endliwa so ku na ku ri a ntirho ku va ti recommenda yini ku ri maphorisa a tirha hi ndlela ya njhani mara ato committee a ni voni ku ri swi ta tirha i sorokisi that's why vanhu va koho namuntlha ku na lweyi mundzuku ku na lweyi ku na van'wani va nyikiwa ti-5 minutes van'wana va nyikiwa ti-30 minutes mara leyi ni vonaka ku ri yi endliwile ntirho i Madlanga commission mara na loko Brapet na ku vulavula ntiyiso ni ndi ku commission of inquiry a yi tirhiweli ku humesa ntiyiso commission of inquiry i masiri a ntiyiso laha ntiyiso ya ka kona loko se ya ka dlayiwa mara vona ku ri i mhaka ku ri leyi loko va recommenda yi nge sa heti ntirho swilo swa endleka swi komba ku kumbe ku hetelelweni kumbe ku na swin'wana leswi swa endleka endzhaku ka Madlanga commission good enough mi vulavule mhaka yin'wana mi ri commission i masirha ya ntiyiso laha wu yisiwaka kona i masirha Brapet i sungula ndzhaku phela loko se yi lavita ku ntiyiso yini a ku na commission la Afrika-Dzonga ku ri yi endliwile ya ku ri leswi i swi recommendile swi endliwile ku sungula ndzhaku leyi Truth and Reconciliation 1986 sweswi ku na inquiry yin'wana ku na commission yin'wanyana ya Kampepe ya ku lavisisa ku ri swilo yini ti-recommendation ta commission ya ku sungula amnesty commission ti nga endliwanga ku ri maphorisa la ku ri a nga kumanga amnesty a va khomiwanga commission ya Siriti commission ya Arms Deal commission of inquiry Brapet ila ntiyiso i fambaka kona loko ya ku dlayiwa a ku na commission ya ku endliwela ku ri va lava ku nyika ntiyiso matimba na leyi ya Madlanga layo ku na ntiyiso ku tala ku ri yi nge humeleli munhu wa ku fana na minister ni voni ku ri ku na nchumu lowu to mi endlekela eku heleleleni mara ta byeriwa ku ri no ku laveka yi lunghisa SAPS mara ti-politician leti ta ku ri ti-implicated a ni voni ku ri ku na nchumu lowu to endleka ka vona loko ma ha vulavula hi kha hi hetisela good enough loko mi ku ti-politician leti nga ku ri ti-implicated sweswinyana ka ku dlawa ka ku khomiwa munhu loyi a nga dlaya witness D ku loyi ku vulavuriwaka ku ongeti swi swakho swi le ku phasaphasaneni na top 5 yi katsa na van'wana tipolitiki swi leswi hinkwaswo leswi miri swi to ti vulavuleriwa ivi swi helela moyeni a ku nga vi na nxungeto wa nchumu ku kumbexani na van'wana tipolitiki va nga khomiwa kumbe swin'wana swo yelana na sweswo Brapet ndi ku byela i commission yin'wanyana ya 2018 nkarhi leyi Cyril Ramaphosa a nghena ta va president u sungule ku ve na yin'wana va ku i high panel review on state security agency on intelligence va nyike ti-recommendation va tirha 6 months a yi tshama xitulu ku ri dokodela Sigmund Mfamadi va tirha 6 months ku ve na ti-implication ka vanhu va ku fana na vo Fraser na vo Mahlobo lava ku ri a va ri minister of intelligence i nyike ti-recommendation to tala na sweswi Mahlobo nkarhi leyi ni cheka ni vona a ri deputy minister wa mati vanhu va ku va implicate ti-politician hinkwato a ku na politician na yin'we ntsena ku ri i khomiwile kumbe u hlongoriwile ka position ya yena so na leswi swi endlekaka sweswi a ni voni TRC ku ve na vanhu va fana va Andron Flock a nga khomiwa na maphorisa vo Magnus Malan va hete va ti lovela va lova natural death mara ku na recommendation ya ku vanhu lava va vulavulanga ntiyiso so na sweswi Brapet swa pfuna i ri vaakatiko va Afrika-Dzonga ku ri yi tshemba ku ri a ku na leswi kahle leswi ta humelela kwala mara ndi ku byela nyamuntlha a ndi voni politician na yin'we sweswi va ku byela ku ri ka witness D
udlayiwe imunhu ku ri a ri lunga ra special task force suka ta joina matlala ku na swithombe swin'wanyana xa famba sweswi u vona munhu loyi a nile na Julius Malema munhu ta ku a ku fanele se Julius Malema la a ta vutisiwa la ku ri kambe munhu loyi ku ri u khomiwile u mi tiva njhani u dlaye witness ya Madlanga Commission mara na loko swi nga endleka ku Julius Malema tata kumbe Julius Malema a ta implicate a ni voni ku ri u ta tsava ku no Julius Malema sweswi ku laveka a famba Julius Malema sweswi u na case ya yena ya xibama mara ku na munhu a tsundzuka ku kahle i ta kwini case leyi u na case ya yena sweswi ya xibama ku ri munhu loyi u khomiwile ku ri ku na problem na xibama u tirhisa xibama u court imfuma ku ri wendle ku ri gate mara a ku na munhu loyi ku Julius mara ku na vanhu va ku tala lava ku ri u toloveleni lavo vo siviya na we ku laveka u tatalo so hi mhaka leyi ndi ku ti-commission ti endliwa hi vanhu va politiki commission yin'wana na yin'wana ku ri ive ya va kona Afrika-Dzonga yi endliwa hi president a endlela ku ri u lava ku protecta vanhu va ye va politiki lava tivaka ai ya se la ka swinepe ni twa mi kha mi tshaha xinepe lexiya loko ni kha ni fambafamba kun'wana na kun'wana a ni ri a madrasa sweswi a ni nga mi byela ni teka swinepe na vanhu vo tala kumbe xana van'wana swigevenga se siku rin'wana loko mi a ya humesa ku se swi vula ku na mina xigevenga kuve mina no teka xinepe hi ku va ni tsakela vanhu loko swinepe swa we swi huma va ku brapet u mena munhu un'wanyana a dlaya tibejana ni ri ku na va ku dlaya tibejana laha ri koho emadrasa va tona va ta ku dlaya tibejana a ku u mena mani u tiviwa hi mhaka ku dlaya tibejana loko se ku na inquiry tibejana ku laveka na we u ta vulavula ku no me teke picture na yena ene u tive leswaku ku nge humeleli ti-WhatsApp a ni ri masiku lawa u ta va ku byela hi bundle 4 page 130 so loko ku munhu loyi u teke swithombe na meme a ndzi ri madrasi loko ko huma WhatsApp se u ta yi byela ku ri so mi teke swithombe mi nyikani na tinamba se mi sungula ku vulavula mi vulavula yini mi vula hi timpala kumbe yini so ku teka swithombe ko ka tekiwa mara munhu loyi phela ku ri Julius Malema u teke swithombe na yena hayi ku ri i politician kumbe u le eka munghana lonene kumbe i maxego hina hi vona ku ri munhu njhe hi munhu wa ku ri le ka task force so loko a swi endleka ku ri Malema u teka ti-picture na malunga a task force hi kombela ku vona tin'wana ti-picture teke na van'wanyana swi nga endleka ku ri u teka picture na munhu un'we ntsena munhu loyi tekaka picture na yeso siku rin'wana se u dlaye witness d good enough nemetwi I can say iko kasiri swinene good enough mashikh tisa tlhelo rero we u ri yini saled mina ta nkombo a hi ku timingisela mina 0860002543 i nga ta hi kandziya kwa yale ya a hi kha hi bula yona ya Madlanga Commission na leswi nge le ku humeni u le ku tweni ka yini wehe tlhandla kambirhi hi nga tlhe hi landzelela na liya hi nga sungula hi yona loko ku ri ku mi kovele kremetat na n'wehe kambe ve ri mhaka ya n'wi yi subject care se ni ta hlamala ku mi vulavula hi yona hi leri nge yini kasi yin'wani mhaka leyi nga vulavulaka hi yona hi liya hi nga ta vulavula na advocate Ntsako Terence Baloyi sweswinyana u nga ri khale endzhaku ka mahungu ya misava hi ta va kha hi bula na vona va hi nyika xifaniso xa ku kahlekahle a khoto u ve ri yini kumbexani loko wo sungula kwalano u ve ri yini ivi na n'wi va khale mi hi byela ku loko mi ku yi koka rhanga na vana va rona a mi vula yini a swi vula yini maka kona nomboro hi leyi 0860002543 mi kandziyisa rito hi ndlela yaleyo ve ri mindzuku ku na nongonoko wo hlawuleka laka kumbe ku na xiphemu xo hlawuleka eka nongonoko wa Afrika wa vulavula kumbe nongonoko hinkwawo kambe va tsale leswi va terini ku byela ku u nga kayeri kumbe ku hundiwa hi nongonoko wa hlawuleka wa Afrika wa vulavula hi ravunharhu reri ra ti-18 Nyenyankulu lembe ri magidi mbirhi makumembirhi ntsevu se u nga kayeli nongonoko walowo antivi i nongonoko hinkwawo kumbe i xiphemu xa nongonoko nongonoko na tiawara timbirhi kambe ni tshemba ku nongonoko lowu nga si fika makumu hi ta va hi kha hi ku byela ku swi ta fambisa ku yini hi ndlela yoleyo a hi ku timingiselo mina ka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku na munhu la nhleka njhani Khalanga i pfukile nga vona ukele Bishop Mafumo HS la ka Malamulele lava ku vulavula hi leyi ya Madlanga leyi okay Khalanga ya swi tikomba ku ri na nkinga ngopfungopfu loko hi ta na hala ka ad hoc committee ya leyi nga kona laya yi tikomba ingaku layani hi le ku westeriweni ka tax ngopfu ka leswi nga ku endlekeni la because it seems as even the president a nga yi recognize to that extent that ad hoc committee ya parliament because loko a yi recognize
a ta va a nga tlulangi due date ya le a yi vekile ya ku hlamula those questions leti va nga n'wi tsalela tona. Ene loko hi tlhela hi vuyela ka timhaka ta madlanga swi le ku chaviseni ngopfu leswi swilo swi endlekaka ngopfu hala ka xiphorisa xa hina. Ene a ni swi tivi ku ri ku fane ku restructure njhani ku ri hi vuya laha hi nga ta ma tshemba maphorisa ku ri mpela lomu ma kha ma tirha swona because ku ya tirha swona maphorisa na because ku pfanangala ku nga va kona ka ku kuma ku maphorisa lama nga trainiwa hi timali ta hina hi wona ma tlhanaka ma tirhisa experience ya kona ku ya thoriwa hi swigevenga va nyikiwa timali to antswa then va na experience leyo ku khomita vugevenga. Se ni vona nga ku ri kahle loko a swi endleka a yi fane xiphorisa hinkwaswo lexi ya xi registrariwa kahle hi vona ku sunguliwa njhani because vhele loko hi wa amahlweni swi ta tekanyana ku ri hi va tshemba maphorisa lama. kambe hi nga ka hi nga va tshembi mhaka yini hi mhaka munhu wun'we kumbe hi mhaka vanhu vanharhu kumbe mune lava hayi no because mativa problem ya yona hierarchy ya ku tivangani lava mi kuma ku va tholiwile ene va hanye swi katsa na ti-politician kwalaha xikarhi swi nyakapale ngopfu khalanga ene swi tikomba kahle ku ri loko ho lava ku tlilina va tele lava nga khumbekaka ka swilo leswi kusukela kwele ka ministara phela a hi swi tivini ku ri kahle ministara ka swilo leswiwani leswi mi kumaka ku hambi president a nga se lava ku acta ka yena na sweswi hambi a kha implicatiwa in a very gross way wa ha ri very quiet about the minister. Ene lavan'wani ku vi maphorisa yes va va suspendile ma swi vona ku ti-general to tala leti a ti na ti kumeka ku ri tona leti ti hanyaka ka swilo sweswiya swa vugevenga lebyikulukumba ngopfu. They were in the pocket of this high hierarchy criminals. So minge ku hi kota ku yi cleana leyi no vona nga ku ri ku fane ku thathiwa hinkwayo management ya maphorisa ku sungulisiwa hi vuntshwa na kwala ka tipolitiki hi swi vona ku vanhu lava va vekiwa njhani ku appointiwa le ka ku fana commissioner hi ku nga ku ri vhele hi ta va na nkingha ngopfu ene loko ku ve security yo ze yi bola a tiko hi nge swi koti ku va na ti-investment khalanga na metro nge swi koti ku va na ti-investment na metro in bishop a no lava ku tlhenhlamulanyana switwanana leya ya le Giyani a ntivi ku hambi mi nge lungi na nkarhi hava xo sungula xa vumbirhi a mi tshame kona swi tshikeni hi cancel swinene bishop kumbe xo sungula va tshame kona xa vumbirhi a swi tshikeni bishop swi le kule na kwini alawo ve le krevetati kambe na swi vona ku ve nge ti ve le krevetati ku mhaka leyi ku ya hi vo yi subjudice hi ndlela leyo kambe hambiswiritano a hi twaneni mahungu ya misava hi lava mani Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi nhlekani eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela Ipokeni me vulavula na Ngoveni Jutas kusuka a Boxahuku Botpet a ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khura police station ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu le ku hi pfuneni ka nchumu Botpet nchumu lowu wa police station ya a wu le ku hi pfuneni Botpet va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele Botpet kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va kha va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya
wo swi amukela i-police station ya njhani yaleyo a hi hlayisekangi Saselamani Botpet ni kombela van'wamabindzu va magaliyoni hi khuraxi lexiya hi endla rivala ra mitlangu hi ya hi ya tilola kona tanihi vaaki lahaya a ri Saselamani police station yi le tlhelo ka stadium mi lava va na rivala ra mitlangu rin'wana ku ri ku na stadium ku ya tlhelo ka police station le stadium swa masipala hi fanele hi rhanga hi buka loko hi lava ku nghena swa milawu laha hi ta hamba hi ya tilola kona hi tsutsumatsutsuma na vakhegulu va hina va tsutsumatsutsuma va tilola vo ngo tshama va khomiwa hi vusinda le va tshamini makaya va ya tilola kona a ku pfuni nchumu sorry ku vula leswi va ta khomela va xiphorisa lahaya a hi pfuneki hi nchumu Botpet ku hava lexi kele ku hi pfunela a hi pfuneki hi nchumu emlandza a hi sunguriseni mina vumbhoni n'wina ku na vhene yin'we ni na vumbhoni bya ku ku na vhene yin'we muhaxi mina vumbhoni bya ku hi shift ku va ku na maphorisa mambirhi mi va juma Botpet kumbe loko ya n'wina mi ta kuma se ku ri rin'we mi no va na lati ni kuma mambirhi mi va juma vanhu lava Botpet swa Botpet swa chavisa ya ka Malamulele police station va fika va hi byela ku mi huma kwihi hi ku hi huma Maviligwe va ku mi hindza Saselamani mi ka hala na why mi nga yangi le mi ya endla kona hi ku mi phorisa rin'we ri ku ro va roxe laha ma swi twisisa ene swa endlenga ku vo khola va ka Malamulele a vele ku yi kholeleni Botpet ko va timhaka ta ku va tiva ku ri na police station tilayini ta ka Malamulele ti lehi ngopfu yi zasika na le xikotirini layini ku yi lava ku tsaliwa ta affidavit no lava ku va bisiwa swigandzi vanhu va lava mi ta kuma ku 80% yi huma tlhaveni leyi a yi fanele yi pfuniwa Saselamani ma swi tivisa loko mi nghena Botpet Saselamani police station mi lava ku lava affidavit va ta mi nyika yin'we va ku ene ha mi vona fambani mi ya photocopa mi vuyisa leyin'wana hi ta nyika van'wana va ya ti-photocopela ha mi vona mi nga tsutsumi na yona swona iphorisa ri nyika ku affidavit ni tsutsuma ni ya le handle ni ya ti-photocopela affidavit ni ku mi ni ti-photocopeni va ku wa mi endla mo talanya mi ta hi siyela na swona ku vula vo maphorisa futhi veri swilo va siyela vhenda va ya thoya ndo maphepha mo endla ti-affidavit va ya thoya ndo loko va lava swin'wana na swin'wana va ya thoya ndo va ku a swi seta va ha thumbe le Saselamani a Saselamani vo va na swibamu na uniform va ha thumbe rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi swi nga ni khalangana siva ra cidane ka Afrika wa vulavula mina Francis Nkuna emakaya rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi khalangana siva ra cidane ka Afrika wa vulavula mina Francis Nkuna emakaya khensa vuhleri bya nkulukumba Good Enough Mashego u swi vekile nkulukumba loyi u swi veketerile swinene vanhu lavawani va tipolotiki swi na tipolotiki swilo leswiwani swi nga ndeni a ni vona nga ku vanhu lava va fanele va khomiwa hinkwavo va khomiwa va nyikiwa swigwevo swa matimba hi mhaka ku loko ku ze ku khomiwa General Sibiya hi un'wanyana loyi a yimelaka maphorisa swi endla ku ri na maphorisa ya hina va nga ri ku tirheni ku va na tipolotiki vugevenga byi ya henhla swinene ku van'wana tipolotiki hi vona va vangaka vugevenga se yo mhaka leyi tin'hweti leti seleke ta ha taka ha ta twa swo tala khalanga tanihi laha muhleri wa hina swi vekeka ha kona vanhu lava ni swigevenga swinene na tiko va onha tiko swinene khensile swinene inkomu ehlekani Botpet na muhumelerisi baba loyi vo ngo hi maringa no hleketelela ku ri a nga va a wela ka vanhu lava va ngo i ti-enemy of progress i vanhu lava va blokaku swilo hi nga ku vo xaviwa hi tinxaka tin'wana ku ri va sivela progress eka tindhawu ta vachangana ni xo ngopfungopfu na le ka Malamulele a nga va a kha a nghenelela baba loyi ka mono lowu lava ku akiwa ka Malamulele i nga ku vo xaviwa va nyikiwa mali ya enough ku ri sivela swilo swa so ku ri ku nga vi na nchumu ndhawu liya na vona va wela kona va tele ngopfu vanhu va lavo tano va everywhere inkomu enhlekani khalanga ni le ku ringeteni ku fambisa miehleketo ya mina na ku ringeta ku hleketa kahle ni kamba ku ni nga swi twisisa swilo leswi tatana Maringa va vulavulaka hi swona ni fika ni kuma leswaku a swi make sense ka mehe at all because timhaka ta development leyi Dr. Nkuna va vulavulaka hi yona
ni twisisa ku i development leyi yi khumbaku hinkwenu tanihi vaakatiko va Giyani. Loko ni ku vaakatiko va Giyani ni vuli vanhu va le lokixini, ni vulavula hi vaakatiko lava nga le ka switandi swa Giyani hinkwaswo. That development ya hi khumba, yi nge ya decidiwa hi grupu nyana ya vanhu va le Kremetati at all. Ni khensa hi ku Dr. Nkuna va valula swin'wana swa ku ndhawu yeleyo va yi xavini. Ku navela ka me i ku khoto ya va rahela kule vanhu va Kremetati na tatana va lava nga le vulavuleni kwalano. Va tlhela va hakerisiwa tihakelo ta khoto. Imkasi ka Ndhambi, inkomu. Enhlekani Bootpet na Boot Eric Ncindana. Bootpet anu loko ri ku va nga swi kota muhumelerisi va nyikeni nkarhi vanhu va le Kremetati va ta tihlamulela ku ri a mhaka leyi vulavulaka hi tatana Marenga va yi tiva na. Hi ku loko u lava ku anamisa mihleketo ka mhaka leyi Bootpet a ni tshembi i koho munhu loyi a nga alaki nhluvuko laha tshamaka ko a tikweni leri a tshamaka ka rona, kumbe va koho vatswari lava nga alaki ku ta wanuna Msamariya wa Musa ku ni lava ku endla project la ni qacha vana va n'wina ku va ta kota ku tirha tiko ro hluvuka, ivi vaakatiko va ku hayi a hi swi lavi sweswo, a hi lavi ku tirha, hi lava ku dlayiwa hi ndlala. What if vo vulavuleliwa vanhu va le Kremetati a va yimi na yona mhaka leyi Bootpet? Swi nga va kahle loko mo va nyika nkarhi na vo va ku ntiyiso tatana Marenga hi n'wi rhumini, va ti vulavulela kwala moyeni. Leswi swa ku ya ha ri court whatever hi ta swi vona ndzhaku. Inkomu. All right, sweswo being said, khensiri ku va mi tise matitwelo na mavonelo ya n'wehe. Tsundzukani ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. sweswo mingisero Munghana Lonene FM kumense ku timinete ntsena ku phela ora ya 13 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela. Ni tshame ni vona xinavetiso xin'wana eka television xiku hi kombela mi ndlela gwinya ri va ri hava timanga. Ni xi voni xinavetiso lexi sako huweleliwa wona n'wana ka huwelela hala pani ri karhi ku chacha swi nga twala timanga le makumu leyi ivi va loko n'winyi wa rona loko a ri kuma ri tsariwe ri na timanga mara a ni te ri na timanga se va ku hayi swi vula ku vuxokoxoko lebyiya byi fike byi lahleka la ndleleni. Tolo khoto ya le henhla ya le Western Cape yi teka xiboho mayelana na ku support kumbe ku hlayisiwa ka vana endzhaku ka loko mhani na baba va hambanini. Kambe swi ti komba ungeti loko hi kha hi fambe hi ntila wunge vana lava a va ri marhanga loko ni hlangana na rhanga a hi swona ngopfu leswi hina hi nge hi ta fanele hi hlayisa vana lavaya kumbe hi swona yimani hi swi twa kahle kusuka ka mutivi wa nawu sukele stanza vupape ako hayi tsantsanta kwala ala nge hi ta fanele hi hlayisa vana lavaya kumbe hi swona yimani hi swi twa kahle kusuka ka mutivi wa nawu sukele stanza vupape ako hayi tsantsanta kwala Alandros Mare imani nga amukela ntawunda le mavhengeleni se ta kota ku ya yisa mahlweni ai amukeleni advocate Baloyi mutivi wa nawu nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene. Nhlekani Bootpet xewetile na loka yingisera. Hayi namuntlha mi ta nhlamusela kahle nawu lowu ku xiboho lexi le khoto ku xi vula leswi vanhu lava nga ni pfuxa na hatlele va ni pfuxa hi swona kumbe vo loko va nga swi twi kahle ke hi ku swi ti komba ngati ku na ku chava kukulu ka vavanuna se ni ti vutisa ku kasi loko n'wi mi kha mi koka marhanga mi kha mi chava na ku mi ta tlhe kasi mi lava ku tlhatlhe mi hambana na vona na kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi ndhambi ya sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi nghena ka yona makale vaaki va le Kremetati loko ri ku mi koho hi ta mi nyika nkarhi loko se hi vuya amahungweni ya misava eka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va kha ya mbirhi ta va kha hi bula hi to timhaka leti ri timbirhi ntsena. Advocate Nhlekani Bootpet n'wina hi n'we mi kota ku hlaya milawu kahle xiboho xa le khoto ya le Western Cape xi ri
but pet ni tinga ku ri xiboho lexiwani nga ku ri a xi twisiswangi kahle ku ni kha ni landzelerisa leswi swi nga ka ti-social media xiboho lexiwani loko xi twala xi va na hoyihoyi tolo kumbe vhiki reriwani i timhaka ta ku ri a xi yisiwe a Supreme Court of Appeal. So Supreme Court of Appeal hi kho yi vuyisa nhlamulo vhiki leriwani I think hi ti 11 ya ku xiboho lexiya yona yi nge ngheneleli a xi tshamisiwe swiyani Western Cape a xi ahlurise xiswona. So hi la swi endlaku ingaku ri xa ku tekiwa a Western Cape kasi Western Cape xi tekiwe khale hi September lembe leri nga hela. So Supreme Court of Appeal yi te yona yi nge ngheneleli ka xiboho lexiyani ene mhakankulu ya ku va yi nga ngheneleli yi swi vonini ku ri i leswi hi swi vulaka Rule 43 ya maintenance liya yi nga ku se is final swi herini swi helele kwalaya laha hi humaka kona mhaka leyiwani i ku ri vatekani lavambirhi lavani va ve va tekana hi 2018 ivi swilo swi nga ha tshamiseki hi 2024 a swi hlwelangi hi 2023 va hambana leswi a swi vuriwaka separation hi 2024 lowa n'wansati a ku na ku divorce se kwalaho ku divorceni ko tala loko hi vulavula hi Rule 43 but Rule 43 yi kombisa ku ri loko ni hoxa divorce ni nga ri na macheleni yo ringana ni fanele ni kombela court ku ri wena nuna wa mina kumbe wena nsati wa mina ma ku ena macheleni yo ringana i ni hakelela ti-legal cost ta mina no ni maintaina. So xiboho lexi tekiwaka laha Botpet xi vuriwa interim a xi final a xi final xi va xi nga se hela hi leswi swi nga humelela ka case leyi leswi vulaku swa muti waluwa swa muti waluwani ene lexi nga va endla ku ri Western Cape yi va na matimba ya ku teka xiboho lexiya lowa n'wanuna loko va hambanini ivi va humesa papila a tsalela vatirhi va yena ku kombisa ku ri mina na nsati wa mina hi hambanini mara hi leswi hi nga na a ku ri na vana mi nga vileli ni ta va hlayisa ni ya mahlweni. So a nga swi tivi u tiboha hi papila leriya ku ya hi muahluri wa le Western Cape loko a swi hlaya a ku leswi timhaka ta vana ti nga na nkoka ti nga vuriwaka ku it's a paramount chief ku ya hi Children's Act ya hina. So i te kahle loko i ku ivi lowa n'wansati a tisa xikombelo xa ku yini hi leyi divorce ni yi sungurini Rule 43 na yi nghenisa ku ri yini a ni hakeleli tilwara ta mina a ni hakeli na maintenance ya mina until hi heta divorce. So hi mhaka mani na mali lowa n'wanuna a hakeli hi mhaka mani na mali lowa n'wanuna a ni support a ni hakela rent a xisa na vana va mina exikolweni i tshikini sweswi se ni kombela khoto nghenelele i tshikini mpfhuka hi ya separatana hi 2023 so wena khoto nghenelela mhaka vana mina va hlupheka psychologically and emotionally se khoto yi ku hayi a ku na problem loko ri ku himpela a swi endlisa sweswo na leswi a nga swi tsala a tivisa vatirhi va yena hayi a yisi sweswo a mahlweni loko swi hele kwalani la se loko n'wanuna a swi twa ku swi tikini a nge te wena wa appeal se appeal yi ve yi pfumeleriwa yi all the way to Supreme Court of Appeal yi fika yi hlangana tijaji timbirhi ti pfumela se sweswi lava nga boha xiboho i tijaji ta 5 ti ku yini a yi se va final xiboho lexi thelani mi ya yi hetisisa kwale Western Cape hetisa na divorce ya n'wina hi ko hi nga ta ku xiboho lexiwani xi ndlisa ku yini ku ya amahlweni sweswi a xi tshamisi sweswo hlayisa vana hlayisa nsati n'wi hakelele maloya ra yena until mi heta divorce. So hi leswi nga ku humeleli sweswi ni vula ku swona ku i swa muti walowo a swi khumbi hi ku a ni mina ni kombeni ku twisisa ku ni vanhu va nawu minkarhi ya ku tala loko ku ze ku va na xiboho xi tekiwa khoto na mi twa ko tala lomu ka mi jekajekisana le khoto le mi twa ku ya hi mathebula versus mani yini a swi siyi ntila wo karhi xiboho lexi ku fika kwala xi nga fika kona ntila xa wo siya mara only aka Rule 43 i yini Rule 43 Rule 43 Botpet swi swa na kombisa ku loko i hoxa xikombelo xa ku ma hambana as vatekani ku va na divorce ene a na macheleni yo ringana ku i nga yisa vutomi bya wena mahlweni i nga kota ku hakela mali leyi i nghenisa xikombelo xexiya xa ku ni kombela loko ri ku hi tisa divorce ya hina ha fambisa divorce ya hina kumbe ku hambana ka hina ni kombela n'wanuna loyi n'wansati loyi ma ku hi na mali a ni hlayisa until hi heta ku divorce ku hlayisa kanjhani na i maintenance i ku hakela vativi va nawu lava yimelaka n'wansati
so xivuriwa rule se swi helela kwalana a swi fiki ka ku okay ni kombe un'wana loyi a mahlweni a ni hlayisa but phete i timhaka ta timali ntsena loko yi ze yi va kona a ku ri mhaka ngopfu a swi fiki ka ku okay ni kombela ku aya mahlweni a ni hlayisa but phete a swi fiki kwalano sweswi mi swi kombisaka swi va swi helela ka ku ri sweswi swi endleriwa ku yini na ku va na ku ringana swi nga endleki n'wansati luya kumbe n'wanuna luya a pfumalaka mali a tikuma yena a pfumala vatirhi va nawu va mu rhangelaka ku lava ku balansiwa sweswo hi mhaka ku ri ani loko ku ri lowa n'wanuna a ri na mali i ta landza tiluyara a majoni letiya to durha standza vupapi le ive loyi mbuya n'wana tiyela ka legal aid kumbe a nga swi tivi no endlisa ku yini se ku lava ku ringanisiwa sweswo ku ri ku nga vi na ku va na ku leswi vuriwaka ku va ka disadvantage position ya ku i fambisa timhaka ta ku hambana ka ka divorce ku ya mahlweni se rule 43 years ama ku lunghisa sweswo ku ri mali liya ko tala loko ri va mitekanini in community i mali yan'we hinkwenu se un'wana a nga yi tumbeti a yi phutsela ku wena i hlupheka i nga koti ku yisa case ya mahlweni ive i hela i tshikeleriwa se a ku rule yo yi balansa sweswo se na ku kombisa ku na loko mi hambanini a nga ku ndli ku i safara i nga kumi maintenance mali liya a ku hlayisa xiswona hikuva a ta hela andla yini andla ku na divorce leyi leko a ne yi na mali hinkwayo cinca loko swi ku yini swi cinca loko munhu loyi a ku apheriwaka against yena a tisa xikombelo xa ku yini ni la xiboho lexi ya mahlweni and ni fanele ni ka tirhizini ta ku hikwalaho ka yini ku ri loko a apheriwa xi ya mahlweni i fanele ku kombisa ku i ta vaviseka i fanele ku kombisa ku ri yena swi ta n'wi onhekela ku fika kwini ive la khoto leyi ku apheriwaka yi nga pfumela ku okay loko swi te tani a pfumela ku yini ku ri xiboho lexiwani xi nga yimisiwi a xi yi mahlweni ku fana na sweswiwani ka case yona yaleyiwani khoto yi a rini ku ri xi yimisiwa hi mhaka ku ri a swi tali se kwalaha ku aleni ka yena ku tikeriwa ku sungula kwalaha a hi languti i mali muni kumbe yini papila leri a tsale ku nga sendliwa swa divorce a ku nga sendliwa swa divorce a va ha ku hambana hi 2023 a ri tsala a ku yini n'wina vatirhi va mina sweswi mina mi vona na nsati wa mina a hi ri mabulomu hi kha hi khavisa na vana va kona maswita vana lavani va treat-a ku fana na vana va mina se na mi byela sweswiwani ku hambana ene ku hambaneni ka mi nga vileli hi vana ni ta va hlayisa sweswiwani va tlhavi ku vona a va fanele ku affecteka so kasi kwalaha a ti boha kwalaha kambe a ti boha ku i ta hlayisa vana ku ta hlayisa vana ku ta hlayisa vana mara i swi endle hi 2023 but a yi helanga 2023 a ha ri ku swi endleni loko sala ku ya nghena divorce a tshike khale se loko n'wansati a nghenisa divorce hi 2024 a swi vona ku ri se lowu n'wanuna leswi a nga swi tsala a nga ha ri ku swi endleni se swantsa ni nghenisa divorce ivi ni ta hi rule 43 ku yini a yi mahlweni a hi hlayisa leswi a hi hlayisa swona ku ya hi leswi a nga vulavurisaka a nga ti bohisa xiswona yi comment kwala ni lava ku kuma tinhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi hetisa ku swi vula yini ka literature namuntlha lava va ku va ri ka xiyimo xa muxaka wolowo va nga va na ku chava ke kambe a ni tshembi ku va nga va na ku chava mi nga va na ku chava a hi kumeni mahungu ya misava ya awara mbirhi ya ta emisikwini a hi amukeleni sesileli ya nhlabangwana sesileli 0860002543 ta mi nyika nkarhi na n'we hi kota ku bulanyana advocate na vonanyana laha ku fika 20 wa timinete se ku nga si ba awara ya mbirhi se hi nga se nghena ka hinkwato letin'wana loko ku ri ku mina ku landzelerisa mi twa ku ngeti ku na swin'wana ni va vutisa nkarhi mi nga ya mahlweni mi va vutisa hi ndlela leyi nkhesesesileli ku ka mhaka yoyoleyo a hi hetiseleni advocate laha handle ka loko tshuka ku timinyisela lava ku vutisa swin'wana kambe n'wina tanihi vativi va nawu mina sweswiya swa ku na matsalwa ku na literature i tsalwa ra njhani leri hi nga ta huma na rona laha vanhu lava sweswiwani va nga le ku tikahakali na rhanga na vana va roho va nga va na ku chava ku loko rhanga leriya ro ndla sweswi ri nga ndla swona ka loyi a nga va ri nyika marhanga kama un'wana a famba ni pfuneni ku twisisa kwalano ku swa fika la ka ku xiyimo xa misaka lowu xi nga fika ka vona sweswo botpet swi ya hi ku ri mhaka ya case yo karhi yi tshamise ku yini lexi ni nga vulaka xona ni nge ku va ni ku swi ta va affecta
kumbe xiboho lexi kumbe court order kumbe mantima la mi kokanyana xexo xi langutanyana n'wina kwalani ku xi mi kota ku twala kahle mi ku xi inyana xi kota ku mi languta ya a hi ngeteni futhi miri swi ya hi ku xiboho lexiwani lexi karhataka hi xona Boetpet hi leswiya xi vuriwa ku ri i pending ku finaliziwa ka divorce pendility hi xilanguage xa hina xa le court so a xi se helela kumbe a xi se va final ene hi xin'wana xi reason leyi Supreme Court of Appeal nga xi nyika ku ri a hi fanele nghenelela ka swilo swo ka swi nga se hela se kahle la loko ri ku vayingiseri va la ku chava ku hlayisa vana va nga ri va vona a va landzelerisi divorce ya ku ya helela kwini ku ri loko se yi herini hi laha u nga ta tekiwa xiboho lexi nga ta va final lexi hi nga ta ku yini xi ta hi affecta minduku ku ri marhanga ma hlayisa ku fika kwini ku ya hi xiboho xexiya so sweswiwani xi ta hi affecta ku ya hi rule 43 loko hi tiseriwa rule 43 hi ya ka tisa xikombo xa rule 43 swo boha swi ta langutisiwa ku Eastern Cape va ze ku boha ku hambana va nga ri va wena a na va hlayisa se va hlayisi na sweswiwani hambi message lowu hi nga tsalanga xikongomelo ku a wo va hlayisa so why la ku tshika so sweswo swi ta langutisisiwa swi ta boha kumbe swi ta affecta swiboho leswi nga ta va kona male mara aka rule 43 hi ta yimela ku twa loko se xi ri fine xiboho lexiwani xi ri yini xi yima kwihi sweswo na swona swi ta pfuna ku ya mahlweni ni komba ku hetisela hileswaku ni ku ze mi ni twa ni kanakana mhaka ku swi khumba na hina okay hikokwalaho ka yini xiboho lexi suku xi nga tekiwa xi nga se yanele ka appeal court kumbe Supreme Court of Appeal xi nga vangi mahungu a xi vangi mahungu Boetpet mi ta tsundzuka swi va ngopfu private and confidential matters mara loko se swi humini swi photlini swi ri Supreme Court of Appeal ku na mhaka ya ku ri mahlo ya fane manjeni ya huma ya xilanguta tiloyara ku na ku loko humesiwa judgment ko tala ku na part laha ku tsariwa ku ri interest to other judges se loko fika loko swi done a swi boha ku leswi nga hlamusela swona hi Supreme Court of Appeal a swi boha ku ri xi fane xi hangalasiwa ku ri tijaji tin'wani ta kota ku dyondza hi mhaka xo sungula ku ve na problem ya Supreme Court of Appeal ti-judges letiya timbirhi ti nga ahlula ku ri a xi amukela xiboho lexi ti ve ti nga langutisiwi hi matihlo ya kahle ntini swi veka kahle hi tijaji letiya ta ntlhanu ku ri n'wina mpfumele njhani xikombelo lexi hindza xi nga se va final hina a hi na jurisdiction se ku va mpfumerini a swi fani hi ta hlamusela so se sweswo swi na dyondzo aka legal kumbe ka xinawu ku loko mhaka yi nga se hela a yi hindzeli yes so i dyondzo yo sungula ya vumbirhi hi yaleyo ya ku ri sweswi a mi kha mi chava swona ku ri se swi ta hi affecta so swi bohe ku ri swi fanele swi basisiwa a tikweni ka vanhu hinkwavo ka judiciary ku ri okay loko swi tani xiboho se hela kuna ti-section 173 ya constitution ku ri ya fanele ku protecta no hlayisa mafambiselo ya tikhoto ta hina loko xiboho lexi tisiwe hina ka Supreme Court of Appeal matimba lama hi nga na wona high court yi na wona yo protecta no hlayisa no ndla leswi hi developa common law se a swi endliwa kwihi kwale a Western Cape hayi hina lawani so hinkwaswo sweswo hi ku katsakanya ka swona Boetpet swi lide ku yini ku ri hi fanele xi va amahungwini hi ndlela lexi nga mahungwini yona ku xi na dyondzo yikulu that's why na n'wina loko mi tshame kwala mi le ku vileleni ku ri n'wana wa n'wina loyi a nkhensa mi ta n'wi endlisa ku yini mpela ko a ni mo nyika xikombiso no nyika xikombiso mara a ni swi fambisana swi ya kha zi vulavula no vula ku xikombiso ka ta suka se ntenga ku se ve ku na khensana hambi ta khensa ku ta va ri kwihi se ku va ku so ku tswile a xikombiso no a hi mtweneni mhaka hina 0860002543 a hi cinceni gere nte ri na va ku hi famba hi muyingiseri un'wana i ri n'wina mi kona mi nga kremetata mi lava ku vulavula hi timhaka leti loko ri ku impela mi kona a hi mitweneni na timhaka leti hi nge le ku buleni na tona hi tona na advocate la a hi mitweneni nomboro hi leyi ya ntolovelo 0860002543 hi twa ku n'we mi khometi hi timhaka wo sungula hi loyi nhleka aye bote mina ni na ku ta double checka la
mina ni la ku double checka na n'wina ku network ya n'wina yi kahle na mi nga se double checka la hiko yi le ku tsematsemeni ngopfu sungurisana mina a ku hi ku lula a yo ti no tsala papila ivi a ti boha yena hi yexe a ku vana ni ta hlayisa ni xoko hi swo swi endla ku ku ri na njhekangisano lowuwani loko ku va hi ku hi mina sweswiwani khalanga a ni ti bohangi a ku na papila leri ni nga ri tsala ku vana ni ta hlayisa ku ya amahlweni swi endlisa ku yini ene va swi hlamuserile kambe a ni ta va nyika nkarhi va tlhela va swi vula futhi okay a ni nga va twangi kahle swi ri enkombo ta mina mi kasi mi fika njhani kwala mani ku nga ngheni na wun'we ku a ni hi tiyimisele ku hlayisa vana va hina mani swi teka ku nga ngheni na munhu na wun'we a ni mi koki lirhanga na kasi a hi tekeni loyi enhlekani ahee minjhani khalanga hi pfukeli papa minjhani hi pfukile mona a kenza a ni kombela ku vutisa ku ri na mutswari wa vana lavambirhi lava va ngati ivi lava va fanelaka va sapotiwa baba wa vona wa ngati i kwini and then xa vumbirhi futhi a ni lava ku vutisa ku ri na i fane a hlayisa i fane a hlayisa loko a ku i ta hlayisa vana swa le papila leriyani a nga vuli ku ri i ta hlayisa ti-biological children takwe na a katswe na vona lavawani va lava nga va kuma va ri na yena na a ni koti ku twisisa ku ba kona i kwini why munhu a fanele ku sapota n'wana wa un'wana ku ve ni a ri na bava na yena a ni kombela ku twisisa kwalana loko va ha ri va kona va ta mi hlamula ka mi n'wina ke hi swi mi nga swi twisiseka a ni na n'wi mi ba vona loko vo tshuka va hlangana n'wi xitarateni va ta ku bavo va ta ku bavo mara a ni ri va ri biological father hi yo yi fanelaka ku yi teka responsibility ka vana va yona va ngati ni mi twe papa enkomo advocate va lava vanhu van'wana vambirhi va n'wana i wa ngati i kwihi na papila ya okay kumbisani mani ve teka loyiwani va teka va ri vanharhu xikan'we enhlekani mi amukerini enhlekani khalanga minjhani hi pfukeni minjhani but na xivutiso xintsinini munyana so a na ku vutisa ka vona ku ri a hi nge n'wana lowun'wana i kuma nhlayiso aka biological father and then a ta kuma nhlayiso ka lava va nge va ri ni ku teka rhanga na vana swi va swi ndlisiwa ku yini and then a hi nge mi kuma ku yena a nga ha tirhi loyi a nga koka rhanga and then biological father wa tirha swi ndlisiwa ku yini swona okay kambe se mi vutisela se kahle mi humile ka leswi tihika ka swona mara a swi na mhaka imani hi twa ku va ri yini advocate tata sweswo swivutiso swinharhu mi ri yini n'we alright botpet imani ni si katsakanya no swi hlamula hi ndlela leyiwani especially ya ku ba n'wana biological father i kwini loko luya a tsale papila argument ya yena loko a ya court i ri yini i ri mina se njikini ka papila leriya a na ha va hlayisi vana lava hi mhaka yini hi mhaka biological father i kona so mina ni nge teki ti-full parental responsibilities sweswi hi mhaka ku ri mana vana lava i kona papa kona i kona so i argument leyi a nga yisa a court a Western Cape ivi va n'wi bakanya ene sweswiwani la ku tiyisa mhaka leyi ya ku ri xiboho lexi i xa nkarhinyana se loko ri ku a va twananini va ha tshama swin'we va ha rhandzana from 2018 to 2023 a tibohini i ta hlayisa vana lava xiboho lexa nkarhinyana xi ri yini xi ri yisa mahlweni a mi se heta ku hambana kumbe ku hahlula vukati bya n'wina loko mi hetini ku hahlula vukati bya n'wina hi laha hi nga ta hi vutisa ku ri mutswari wa ngati i kwini kumbe mutswari wa ngati a ya mahlweni so hi laha ni nga kombisa ku yini a xi se hela ku xota yini va hambanini vanhu lava ku ta vana ku va fika va ku hava nge hambani ku xota ku ri botpet i divorce leyiwani process yi fanele fika makumu se loko ri ku vona va tibyela ku a va hala ku yisa mahlweni ku hambana swi ta va ka vambirhi mara sweswi ku nghene xikombelo xa ku va fanele ma hambana a ni ma swi ta ti-divorce ti fanele ti hela court se hi leswi nga ku endlekeni so loko ku ti fanele ti hela court ku na xiboho xa nkarhinyana xa ku yini
yisani mahlweni ma hanyisa leswi a ma hanyisa xiswona loko ma ha ri swin'we hi mhaka ku loko sweswi hola ku si fikela xiboho xa ku ri i nga ha hlayisiwi leswi a wu hlayisiwa xiswona ya ku hluphekeni i ta tsandzeka na kuma maloyara ya ku yini ya ku lwela ku ri i divorce yi hela i ta tsandzeka no dya kasi maloyara mi nghenela yini ka timhaka ta ku hambana na ka vanhu u nghenisiwa Boypeta okay va mi nghenisa va ku va lava ku mi ta yini hi va pfuna hi ku ri ku hambana nawu Boypeta swi fambisiwa hi Divorce Act ya 1973 so hi fanele swi fambisa sweswiyani lero hi nge swi cinci leswi hi ya ku xikolweni ya dyondza swona ku hi ta kota ku pfuna vanhu ku va hambana so swo boha hi nghena swo boha hi nghenisiwa ene swa pfuna hi ku antsweswi master rule 43 a mi yi tivi sweswiwani timhaka ta ku ri xiboho lexi nga ku xa nkarhinyana a mi swi tivi so ni vula ku loko vanhu va ri ku hambaneni advocate a ni ho hambana okay mina na ngamo hi ri ku hambaneni okay se n'wina mi nghena mi lava ku ta mi sayinini Boypeta ni mi sayinini mi nghena mi lava ku dlayini a ni mi sayini ha sayini lula leswi mi nga swi sayina ma swi twisisa ku loko se mi huma hi xinawu swi fambisa ku yini vanhu lavambirhi lava va sayina in community of property with accrual masivona problem yi kwalani ya ku ri problem ku ri va sayina swo ka va nga swi tivi ene i swa xinawu ene la as maloyara yi nghena kona okay loko ri with accrual swi vula leswi na leswi na leswi so ma divorce lawa ya ta fambisa leswi na leswi na leswi ene ni xona loko va sayina va yeka maloyara va fika va tshama hansi va ku ri la ku sayina ku ri xa mina i xa mina xa hina mara ntswalo wa swona wa hina se va advise wini va ndlise sweswo lavambirhi lavawani so hi leswi nga xiswona Boypeta a ni tivi xiwise xin'wana se swi vula ku leswi swin'wana hinkwaswo timhaka ta ku heba n'wana kwihi na hinkwaswo leswi a swi nge vulavuli sweswi ku nga se fika makumu timhaka ta divorce a swi nge vulavuli mhaka loko va ha tshama swin'we va ha rhandzana va ha ri vukatini a ri ku va hlayiseni question leyi a nga yi vutisi papa vana va kwini i vutisa sweswi nga ku hambanweni se khota yi ri a mi se hambana ke sweswi a yi nga tibohisa hi swona a hi yisi swona mahlweni for nkarhi wo kondzelela nkarhi walowani loko se mi hambanini i ta tisa ku ri okay papa n'wana i kwini i kona papa n'wana ku ya hi leswi nga tsariwa ka xiboho lexi ku na muyingiseri wo hetela a vutisa swivutiso swa vona swa twala ku sivu va a va humini ka leswi hi nga ka swona xa va ti vutisela swa vona se sweswo hi ta va twela vusiwana hi va hlamula va ri va lava ku twisisa ku va loko ko va ku va hambana va na rhanga ri nga na vana va rona se va hambana kumbe va nga hambani loyi wa rhanga loyi a nga koka rhanga i helele hi ntirho kuve luwa wa bava leyi wa tirha ku endleka yini okay Boypeta ta xihlamula hi ndlela leyi vo ti vutisa lavona ta teka lava hi famba ku hi leswi kambe lava vo vutisa lava ni nga va hlamula hi ndlela yona yo katsakanya i timhaka ta ku ri loko munhu loyi a hakelaka maintenance ntirho wo hela ku herini Boypeta ku hava xi nga ta endliwa se ku ri vana lavan'wana va swihlayisi mani i rhanga kumbe wa ngati kumbe yini na wa pfumela ku ya submita maphepha ku ntirho wo herini ku ri mani va ta sala va landza kokwani va landza papa wa ngati va ta hlayisa swa pfumeleriwa sweswo a hi problem mara i ku wena i hlayisaka ntirho wo herini a wa ha na mali kumbexani ta kuma nkarhi siku rin'wana hi vutisa va xinuna ku loko mo va mi koke rhanga na vana va rona ma pfumela ku wa ngati a ta fika ku hano tisela vana va mina swa ku ya a yi tekeni lomingisela enhlekani hello ayi papa njhani ni pfukile minjhani mina a ni kombela ku vutisa se loko i teke rhanga na vana loko ri a wu lo cata i lo lovola ntsena swona swa tirha se swa maintenance or a swi tirhi mara mi lovole yini a mi lovolanga rhanga lovole mhana n'wana vanhu loko phela a mi lovola rhanga se okay kumbexani ma ni mi vutisa loko mi lovele rhanga mi ndla yini hi marhanga mi ma tshika miri a masali ku ekaya mi ndla njhani mi famba na wona mi va mi ri na wona va sala kwale kaya loko mixana loko va sale ku ri ka yin'wana mhaka yaleyo mi va mi swi kotise ku yini hi ku minkarhi yo tala
veri loko vanhu lava nga na marhanga rhanga mi ri sungula hi ku ya ka vana va rona loko mi hlangana molweni mi fika mi ku na kasi ku na mi ya rhangeni kome po hlayisekanga yazi ke mirini leti va hlamurile ku ri a va le ku hlayiseni marhanga lama a ni mi ta twisisa ku na le ka case leyi a tiboho i ta va hlayisa a koke na rhanga se vona va kombisa a va kokangi rhanga so swi vula ku marhanga lama ya na ya ta va ka kundleka swin'wana ya ta va ni matswari wa vona kumbe papa kona va ta ya ka yena va fika va ku ri hi hlayisi kuve loko i koke rhanga swi vula yini ka mina tanihi hi ba wa ngati ni va ni nga ha ri na yini kumbe xana mi ta hlamula loko ni twi laha ni hlekani njhani buti epfukeni minjhani buti wa mina epfukile a kenza me a ni la ku vutisa ku ri se loko mehe no va ni koke rhanga na vana va ro hi ndlela yeliya then me ni karhi ni hlayisa vana lavaya biological father swa koteka ku va na yehe a va a tlhavisiwe maintenance hi le tlhelo na ene xivutiso xi na ku heta ku xivutiso ni kenzini buti wa mina i mani hi twa ku va rini i xivutiso lexi a ni kha ni ta na xona advocate lexi mi yingisera vulavulaka xona ku yena lawani i xi langute hi tlhelo leriya ra ku yehi koke rhanga kasi mina ni te hi tlhelo leriya ra ku swirhangani swa mina swi fambe na rhanga leriya ri nga kokiwa se ku hindlisa ku yini swi na tindlela to hambanahambana but petition nawu loko mi koka rhanga ku ri ku rhanga ri na mutswari wa ngati ku ta va na question yo sungula ya ku ri mali leyi mi va hlayisaka yi ringanerini na ma swi kota ku fikelela swilaveko swa vona hinkwaswo na loko mi nga swi koti ku swi fikelela swa koteka lowa ka mhani a ku mutswari wa ngati a pfuni vana lava va fane va hlayiseka i mhaka ku ri i mutswari wa ngati i responsibility yo hlayisa vana but yi tshama ka vatswari swi nga khataleki wa ngati kumbe njhani mara wa ngati yo sungula that's why loko yo ti-maintenance court ku endliwa na ti-paternity na DNA ku kombisa ku chekiwa ku ri impela i n'wana wa wena na loko me n'wana wa wena i fanele n'wi hlayisa loko ri ku botpet kalanga va ta fika va teka n'wana va ku va ta n'wi hlayisa a swi vuli ku wena se i humile ka swona kumbe wa ha fanelangi loko swi tika i ta vuyisiwa i ta nghenisiwa loko swi nga tiki ke loko swi nga tiki botpet va tshame kahle na munhu wa vona na n'wana marhanga ya vona vutomi byi ya mahlweni ku a ku na problem yini i mani a twa ku vava ka yini ku swilo swi tshamisekile advocate pfuneni leswi fane swi twala leswi ni ri ni teke n'wansati loyi a nga ta na vana mina ni ta n'wi hlayisa ivi ba n'wana na yena la ka ba n'wana loyi a va ri vana va yena va ngati ke handle ka ku hlayisa ku na leswi a tekeriwaka swoho kumbe a nga wu hindzahinda kwala a hindzaku ni hindza ni vona vana va mina kumbe ku humelela yini hi mina loyi ni nga tekeriwa n'wana hi mhaka ya ku mhana wa vona se i rhanga ra un'wana but xivutiso xexo xa tika but lexi xi tekisa hi ku swa hambana swilo leswiwani swa hambana hi mhaka timhaka ta ku ri loko vana va mina va fambe na botpet teke as va rhanga a swi tshuxi mina ka ku ri i vana mina va ngati ene that's why mi ta kuma ko tala mi kuma n'wana se a rila ku lava papa yena mi kha mi n'wi hlayisi mi n'wi kurisini se a hete na mina university hambi a nga hete hambi se a tirha a ku papa me i mani hileswaku mi ndle hinkwaswo se swi kombisa kwalano se van'wana va n'wi hlevelile pelede ya pa wena sweswo ni kombisa ku hambi ma n'wi maintenanga njhani ngati a yi xaviwi hi mali botpet hambi mo pfalela papa n'wana handle ngati yi ta tshama yi ri ngati a hi tekeni vayingiseri vo hetisela xiphemu lexi xo hetisela wo sungula hi loyi ni hleka mi nge rito buti wa mina foni ya n'wina nga ri mi lo yiva mi twalela kule ngopfu ya i kona minjhani buti hi pfukile mina ni kombela ku vutisa lalwana okay a hi nge mi koke rhanga na vana va rona loko ni ri kokisa sweswo rhanga na vana va rona ni le ku hlayiseni ni endla swilo hinkwaswo ivi na papa rhanga na vona vi le ku hlayiseni vi le ku endleni timfanelo hinkwato so
ivi va lava ku ta va ta vona vana papa rhanga kwalano ni huma njhani mi huma njhani loko va kha va ndla tifonelo ta vona va tindla kwihi a ni n'wina mi nge va ndla tifonelo hinkwato va le ku ti endleni na mina ni le ku ti endleni ene hi le mutini wa mina a ni n'wina mi le ku ti endleni na vo ve le ku ti endleni n'wina va swi kota ku vona vana hi ku mi le ku ndleni timfanelo na vo ve le ku ndleni timfanelo kambe va koti ku vona vana hikokwalaho ka yini ku fanele ku va xiphiqo loko va fanele va ta vona n'wana no mata ku phete endleka swi va hi ndlela yaleyo ne mina ni tshamaku na vona ni nga ku va hlayiseni swa luyaku u le ku va hlayiseni a ni swi ngheneleli mina mara ma swi tiva ni kha ni swi tiva mara a ni nge swi ngheneleli mina a ni ni tibyela ku i vana va mina na ni le ku va hlayiseni ene hi le mutini wa mina va ta endla leswi swi lavekaka a mutini wa mina swa endleka mi kuma ku papa rhanga loko a ta yena u ta na swin'wanyana leswi swi endlaku ku va kumeka se va nga ha lavi ku twisisa mina ni va hlayisaka a mutini wa mina ni mi twile ene ya swi upa hi ku a ni nkama wun'wana mi nga kuma ku n'wina mi tsandzeka no n'wi xavela basikiri ivi ya ta na basikiri masi vona swi ta a nga ha mi yingiseli ngopfu n'wina hi ku luya yi tela basikiri ivi ni ku a yi gubi ene loko se yi guba hi tlhelo rin'wana mi hlongola rhanga n'wina va ha ri ku hlokoleni n'wana ni mi twile i twa van'wana ve ri ku na un'wana la i mamukereli ka Munghana Lonene FM nhlekani aye bote mina na ku vutisa hi ku endla follow up mara ni ta yi sungula hi ndlela leyi hi ku ya hi nawu loko ni teka rhanga ivi ni lovola hi nawu swo boha ku vana lava ni va hlayisa hi ku miri loko ni lovoli na rhanga so loko ku ve ni va lovolini ni boheka ku va hlayisa hi nawu so laha a nga tekeriwa vana luwa papa n'wana wa biological wa ha ri na right yo va hlayisa na hi ku mina va xavini ni nga va lovola vona vana ku tivisa kwalaho loko ku ve na va xava ni lovola rhanga na vana va rona se va mina nawu u ri ni faneke ni va hlayisa hi nkarhi va mina ni va lovolini or ku hlayisa ka vana lava va rhanga hi ku fa hi twanana tanihi ku ha rhandzana or swa boha ku ni va hlayisa ma ni twisisa na mitwa ni twe na mutivi wa na va swi twi khale ve ri hayi no xivutiso xa kahle swinene i mani twa un'wana kheseli bote enkom i mani twa okay ka ha ra un'wana okay ku na un'wana okay hayi mani ai ve ri ka ha ri hava okay ai yena ni mahlweni mutivi wa na wona miri yini wena xivutiso lexiwani loko ni xi vula ku ri i xivutiso xa kahle vatipete ku na timhaka ta ku loko i teka i lovola rhanga ivi i lovola na vana va rona ku ya hi xinawu ku na leswi fanele ku swi endla swi landzela sweswo ku ri i ta kota ku protecta vana lava kumbe nawu i va protected leswi vuriwaka adoption i fanele ya mahlweni then i vona ku endla tifanele hinkwato hi xinawu a swi heleli kwalaho ku lovoleni ntsena loko ri ku i va lava xivaleni va tshama xivaleni i fanele i va adopta ku ri i vana va wena so sweswo ni ta ku adopta mina va nga ti ku nghena njhani hi xilungu vodpet vana ko va ku swi tele ngopfu valungwini va adopta vana swi va na paperwork ya swona le tlhelo ku ri se n'wana loyi i wa mina so tifanele sweswo swi tekiwa hi nyikiwa hi Children's Act I think section 3 i fanele i teka ti-responsibilities hinkwato ta vutswari a henhla ka vana loko i nga ndlangi that adoption a wu se teka parental responsibilities a henhla ka vana hinkwaswo a swi heleli a ku lovoleni ntsena so timhaka ti kwalani so kasi leswaku loko u teka rhanga u teka na vana va roho swi suka loko loko hi ya ku lovoleni a swo vula ku i teke na vana a ni sweswo vodpet i xichangani kumbe i xiafrika ene na lowu hi tirhisaka hi walowa u nga ta hi swikepe se ku ya hi swikepe leswiya nawu wu fambisa sweswo fanele u va na adoption leswiya swa hina ya lova na rhanga ma swi twa ku ri i xichangani a hi xilungu a hi na swona a xilungu manawu sweswo so swi swa milawu ya hina ya xintu swi twale nga ku swi va swi nga hetisekanga loko hi nga nghenisanga xilungu daswona ku lovola kahle u fanele nga ha sayini mara hi mhaka ku fanele u nghena xilungu hi kota ku ya court i fanele ya sayina
eku xa mina i xa wena kumbe eku xa wena i xa wena i xilungu sweswo ene i nawu lowu hi fambaka hi wona a South Africa se ku lovola hi lovola rhanga nga wu lavi wo rhurha no mara nga wu lavula Afrika-Dzonga wo rhurha ta tshama America se hundzuka khamba advocate Kesini mana ku mi kote ku hundza haleni hi vulavula na n'wina twi a hi swi tekeli hansi ngopfu leswi na muhumelerisi ku hi to vulavula swo hundza kambe swi tikomba swi ve na xiave xikulukumba ngopfu ka vanhu ngopfungopfu lava ni nga twa voho va xinuna handle ka loko ri ku muhumelerisi i lo tlherisa va xisati kambe ni twe va xinuna a ni tivi vavanuna ku ho va ka xiyimo xa njhani kwahala mi nga kona kambe hayi sweswi nga kona xikwembu xi kona xikwembu xi kona mina na n'wina hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM lowu nongonoko hi wu gimeta kwala humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mana siku lerinene mi tiphina nongonoko dzumba ra mina wu ta landzela endzhaku ka sweswo mi ta kuma nongonoko wa khoma ndlela hi ndlela yo yeleyo mana na siku lerinene mi tiphina mi nga rivali ku ku na leswi Tembomela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 9.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombanela. Mahungu eka SABC